Khuborjylla mentakasngi kendai Tarik Risaw kala Pule ya ke Shillong Medical College bat Shen kinsa Sdang no ya ke kelas. Habai kran bat kai director jang ke Shillong Medical College ke Dr. Nicola Carissa Lingdo yang rai kala ya thu ba ki donbon ki Samla ki ba Pule ki ba thrang banwan Pule hakani ke jaka. Handrai amla asyu ban pediang namar bakasit kaduna. Kalau ong ba kajingdon kani ka SMC kan plela di ki Samla ki bamla ban Pule shabar namar haba nujor ka bailut bicep kaya per bak lebak bat ki wei ki jella. Kat kum kajinga thu ka Dr. Nicola kalaya thu ba kini baro saupu armut ki Samla Pule na ka jella ki don kajinga te bat ka sarkar. Namar lada ki pas nang ni kini yo ya kalat ban pendap ya ka postgraduate. Kalaya thu ru babun ki Samla kim juyo lad ban ne ya ka postgraduate lada amdan ya ka bha. Henry menta lengba kejingdon ya ka SMC ki Samla Khubor kin yo eka baha na ka benta ban pendap ya ka postgraduate. Laya thu bakat kum ka NMC kala penmi ya ka Khubor ba kinu ki medical college ba thamai kum ka SMC kilala ban Sdang ya ka postgraduate habaro ki arpway teli ki tenat Pule bat haman ka wei ka tenat Pule kila ban Sdang Ngut. Laya thu ban na kaliang jungki kidon jing temu ban ya kran bat ka sarkar ban Sdang no ya ka postgraduate ha uni usnam ban wan. Habaya day bat ka bha Pule postgraduate laya thu ban na artli ki seat ka wei kan net na ka banta ki Samla Pule na kari bat ka wei kan day na ka banta ka jella. Na ki arpway teli ki tenat Pule kidon hadu kumba shipau ni khatway teli ki tenat ki balala long pen kre kan thup nadu ki professor ki senior residents na lor ki wei de. Kasih kaba sutanat kaba paro kumki faculty kumki staff jangka Shillong Medical College ni kemen tadi so tanat bangi yo ekanika lat pan Sdang Medical College Pasca Institute shwa menshwa kalau tangka research lab tambah menta nadu menta la bonbon snap kila envision yang kanika jimbut banyo ika medical college mentala once nem pulai along ka ba sultanat ba mentap snap kila ala Sdang at jimbut jong medical college kila I ketika flag bagi wa learn heal and inspire kata kadika motto jongi ka Shillong Medical College mananget ba menta bagi layo san ponggut ki students khasi bat jantia bat garo ni dan sapu argut bat ki all India seats ki non prak di nakini ki seats barokhat ji klawan sa Sdang ki all India kota bat sheman mission nei tamba ado menta ki students ki belawan ru ni ngau tenat ki ngau jo bat akarmen ba kan ka college kanangnya chakra but ngele hi ka bangila kum ka college bangin yalam ya ki breu jungi especially ki breu na Meghalaya bentang layo sapu argut extra ki doctors mo papi mbaong mensyua ka kota ka tang kendai politely re mentang layo asan po di semua teman ya kata as the first director yang ka Shillong Medical College ngayo ya katika kabu an shimenta pat mangan lead ya katika institute leadership field project kumbaong di mentlayo sa wala do maswa I minister do maswa lao ka brownfield project kalong ba bunsin Sdang laki badim laki pentemai bat suki ni augment ya ka bangidon ani penlong ni penpa shu namba in the long run ni nang happy ban Sdang ya ka greenfield project but in Sdang mentang Sdang sampau tip hadin sistem arsdam ni laban Sdang so sis pabo mentang ka jinge ka bon marba idang don jing duna tangba banyak thoho ge pi kibon kumka institute indon chibon ki jing duna henre nilaya le kat bala man nilaya persang kat bala man
penbiang, especially na mentaki students, na staff, na mentaki staff. Kamtam lagi students ki hostel ki ngilapin halu. Idon ki block ba ki menhakani ba ni shna hal block we ketay we shna. Ngilapin ba so atli ki block. But ki warden lasalang ba. And we are trying our level best kay. Kabam kay elu imdan problem. Kaum kay imdan problem. Ilong laki siru ko kalau don lupa kan di kapasiti institute. But kalau di facility pun kalau don lupa. Ka civil hospital kalau don lupa ki departments. Ka Ganesdas kalau don lupa ki departments. Ka Mimpans kalau don lupa ka psychiatry department. Ila biang bang syu bang iduna. Lama nginang bon gijing kendiat consult sini sita ba pembiang lagi students pembiang lagi faculty kendiat consult tambah inang yang dek kat pala man dak ya kata faculty ni ni lapon anatomy physiology baru kan dan upweight departments baru ko keladang menta haka ki professor kitang duna tamba ladam don professor aki we departments kinang la mas tang di associate di assistant professors ila double senior residents ila double di nangka ki tutors we la double ai professor we nama ba jinjar banyo professor nama pi ka recruitment rules kalau menta fi long professor we haban penjab syai ka senior residency nangka so ka assistant professorship dan associate then you become a professor. Kasi mo ke di mangi yak privilege of mentani pa yo tamba. Ando ko wanta ni medical college pa de. Ibon ki bansa lang professor. Di karban ba min yo aban tandap kita ki we ki ba. Ayo ila yale pan pa di ki ba nang puli siya ba kumangaru atre siya ba. Tingalawan entah and answer ya kanika medical college and get ba bon kiwe ki ba wan mat kinwan punya try aku sangat na di dan kam assistant professor aku sangat di belawap na ki in service doctor ki aku sangat di associate professor ni dan kam arhungut di naga state ni ladon rangut di senior resident ni ki dan dewan dan man hakawe ke department di ladon hadu aku sangat ki demonstrator ki tutor ni ladon halai ngut di dan maximum almost 99% ni kini di in service doctor di bat halai ngut ki professors kita lagi kawan nama mentah 4 dan hi di dalam Sdang ke medical college let's say faculty batin long ki guest faculty Ngut kaya kita kam faculty dan kita kam labiang kalabia kalau dan itu no advice ke NMC ke numai permission oh ningkong do kapet ya ka faculty ka NMC ka National Medical Council kapet ningkong ya ka faculty lara don faculty kinumay ka letter of permission nama niyo ka letter of permission it means kalabia for the second year third year preparation mata institute ka department kan kiu second year ngiladon ki faculty ka third year ngiladon ki third year lagi labon ki in house nang ta ki we don ki professors ki balawan ki surgeons head of department juga anesthesia ladon head of department of surgery medicine pediatrics ngiladon de baduna ka final year itang gaini maybe kiwe ladon do kan ta ka ortho we are all set NEHU yes we are sort of all set ila yeah they ikat pala man pedya and we are yes ready we are set kalau nu kapin sedang pada kelas mentah ni sa kelas bentang mod ba bentang kadisngi di ngaile kita flag hoisting nama ba kade as per the NMC norms pan sedang ya foundation course ini don kam ETS pan pendep ya foundation course mangidon ka mentor-mentee program, ngidon ki ethics, attitude ethics and communication, manginikay ki students. And then we have doctor-patient relationship, ni haban hikay. Taki bon ki kinja ni haban mentor ki students, kalong ka foundation course, so to what it means to be a doctor. Mentali ki ko ki Indian medical graduate. I am we call them Indian medical graduates. According to the NMC. And he man pindap ya kata ka foundation course hani kata as much as possible ni ko amat sedang the last counseling kadai kan history counseling kini berfat kin pindap ka arusan tarik jong Oktober tangbangi
we are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Compare dengan so Lada kasi Sdang. Yeah, kibon kibala Sdang. do we need to cover up? Never know. No, we don't need to cover up. Because the mentang kilang sudah tak counseling, kidang yo taki. There's no problem. We will make up. It's a 1-year course. Ini laman pada make up course. Isko ni aku fi agak kisi sementara ni. Ini akan urus. Shillong Medical Ini College. jelas pergi itu sementara ko ni yang central pool. Hang ni ko fi allocate kisi. The same way, kajo. Pimpay ka jongi ro kaya kumjo. Ni I option ni students. Boni, we want to come to Shillong Medical College. Nado basdang nga so tanat baban ang pipa. Ni do na sit. Bon lawan. Bon iwanem yang ikwa Shillong Medical College ni lalu dan sit. No? Ibon ikna jungi kiba. Long idon group ho kani kalong opportunity te ibrio jongi ru mangi kibam la man Pule shabar kalet kawan ka jinja man tip ticket man let Pule shabar sa nong way bo so man yang for the first time ki meet na ye ki snow kinja ki resani pada ki bon ki bawan bakwa iban syong balang yang nyim let si ngin syong balang ki bon Coffee structure ka fair kuno difference. Ada Pule sebar ni. Oh, kabon, kajing fair kabon. Ang of course, mentagi centralized governments lele, almost along kumjo, I compare ki fee structure na Punjab na po Assam na and then from Agartala and then Rims. It's almost the same. Kalau kumjo, the fee structure kalau kumjo, guna kanya na such a dish tayo tamba. Almost the same. Bro gini like sign board. Hot. Ya bansain maka kidai nagi state kota ti. Parva kiwana state kota. All the 42 of them. Ya bansain ka po. So, hindi tang masain ka bon, but naman bagi don hang ni, it is good for us. Nasa ki pass nang ni in New York chance ban le PG ru. Ti naman ba mentang ni jo chance ban le PG la ni New York ka kota. Jadi kami minta kalawan medical college ki brio jongi ki New York postgraduate kota ru. And then kanang kyu shusho ka yu jongi ka healthcare system jongi ki. Lumarkat kum ke NMC ru ke ai ke press release ba kino ki medical college ki bat mai ni kum ke Shillong Medical College ru ni lala ban sedang postgraduate to all the 21 departments for each department ni la ban sedang PG Ngut yang ni la dang long prepare ni kan bat kasordar bila singit pan la jingbet ni sedang lagi PG ru probably next year. Kini kisi ai kini assisting doctors begini. Em kasi kan logom ni ba naki arngut kawai kan lek ke state kawai kan lek ke central all India kata kali kan nom jong NMC ini Ang ladon nang bon hisi ko ne dang yo ni dang yo kabu ke. ini di department ki bala long reading naki arko department ni ladon adu ko kami di department bala long full ki professors ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan ni lala ban PG.